Ja sebe smatram Makedoncem zato što sam 55 godina, 60 godina u Makedoniji, što sam napravio hiljade koncerata u Makedoniji. Što imam publiku koja me prati i dan danas, koja je fantastična. To mi je najbolje pitanje koje je neko postavio u zadnjih 5 godina. Vodno je meni jedno od najvećih oaza na Balkanu. Ja odem na Vodno i sam sjedim gore na Vodnom i vratim se, istuširam se, to traje jedno 2 sata, 2,5 sata i meni je super. To je Đorđe Balašević napisao svojoj ženi. Svaki čovjek može napisati tu pjesmu svojoj ženi. Ne postoji bolja pjesma koju sam ja nikad otpjevao. Ja je ne pjevam na koncertu zato što kad tu pjesmu ti otpjevaš na koncertu, poslije toga sve to dođe, ljubavi moja, kao posljedica. To je sve posljedica nečije Božje volje ili nečega kad ide, ide, kad ne ide, ne ide. Ja imam neki džiđi, miđi, mama, mjama, opet, i Bajega složi tekst u roku od 3-4 sata. Сите што не следите 16 години и сите нови фанови на 1 ви благодариме. Ако сакате уште повеќе да не поддржите, стиснете лайк на ова видео, стиснете subscribe, стиснете на звончето за да добивате нотификации од нас и уживајте во интервјуто кое следува. Добро вечер и добре дојдовте во последната 1 на 1 епизода за оваа сезона, односно последните 2 епизоди ако ги гледате на телевизија, оваа е првата. Имаме гостин, па како да кажам, пар екселанс, ама и голем пријател на шоуто и мене ми е многу мерак што токму со Здравко Чолич ќе си ја завршиме сезоната, бидејќи Здравко ни е стварно голем пријател кој што одамна не си дошол. Ja uvijek kažem, mi smo prijatelji već postali. Da. Pozdravljamo naravno naše drage gledalce i jako se radujem jer smo imali ranije emisije koje su vezane za tvoju televiziju i to. Tako da mnogo se radujem i povod nam je sad i ova koncertna aktivnost, tako da još jednom kažem pozdravljam sve naše gledalce i drago mi je da smo ponovo zajedno. Ja. Апсолутно. Концертот што го спомнуваш ти е, ајде да речам, малку различен концерт. Пази се, Здравко Чолич и симфонија звучи така интересно. Може би не на секого ќе му биде јасно за што станува збор. И сега ти кажи ми дали добро ќе го опишам ако речам дека тоа е како било кој друг концерт на Чола што сте биле, ама по-богато. Или? Dobro, jeste. Upravo potpuno mislim da je to slučajna jedna priča. Imao sam ja 2 varijante. Dakle, onaj mali unplugged koji bi neko sa 3-4 muzičara radio kao jedan mali intimni koncert i ovaj malo grandiozniji koji ima 50-60 muzičara koji su gudači, duvači i tako dalje, koji bi malo nadogradili taj zvuk ovih pjesama koje sam ja kroz vrijeme pjevao. Tako da je to jedna, moram to da ti objasnim, sticaja okolnost bila jedna naša menadžerka koja je pravila festival u Banja Luci. Dobro. Ona je došla na ideju da sa Fedorom Vrtačnikom, koji je taj moj saradnik, inače aranžer, napravi 50-60 aranžmana koji su sjajni, koji jednostavno mogu da prate jedan program. Tako da se to desilo prije 3 godine. I eto, onda smo pjevali poslije Banja Luke u Zagrebu 2 koncerta sa tim programom. Onda u Puli, u areni Pulskoj. Tako. Onda, ne znam, u Kragujevcu, pa smo pjevali otvaranje Sava centra. Sad kad je bilo u septembru prošle godine, sa tim programom. I ne znam, prije 30 dana u Ljubljani. Tako da taj program tu gdje ljudi traže da se organizacijski to desi je bio takav kakav jeste. Tako da u Skopju, nažalost, zbog ove naše tragedije koja nas se desila,
Morаше малку да се smo odloži. prolongirali, jeli, umjesto u martu, bit će u početkom juna, tako da eto, to je to. Ali mislim da će ljudi biti zadovoljni, neko se pita da li je to što nešto komplikovano. Naravno nije, jedino što je moja želja, ovo kad je taj koncert u pitanju, da svako ima svoje sjedište. Svako mora da ima to za te pare koje kupi, mora da sjedi. Sad da li će onda skače da... Аха, негова работа. To je sad druga priča. Tako da ovo je to. А ти Чола, мислам, не верувам дека може да се каже дека уживаш повеќе, ама сепак не верувам исто дека е исто твоето чувство кога свириш со твојот регуларен бенд кој се 8, 9, 10 луѓе и човече, симфонија како што викаш, тоа е. Dobro, ovo je stvarno... Дали ти е по кејф, онака, по некако... Ja ne znam da li je Fedor, nešto da reklamira Fedora, tog našeg prijatelja. Dobro, сепак тоа е направило оркестрацијата. Mislim da je on pravio rock opera ovdje u Skoplju, da je pravio neke koncerte, ali nije to sad bitno. Ali hoću da kažem da nije loše da se malo promijeni taj ukus. A što se tiče tih aranžmana, ljudi se sada boje da je tu sad neka velika promjena. Nije. Mislim, isti je tempo, isti su aranžmani. Malo su... Ti gi познаеме песни. Vidi, ne, pa malo su drugačiji možda uvodi. Malo je uvod drugačiji u pjesmu. Možda neki aranžman koji on u sredini napravio kao njegova inspiracija. Ali okej, to pustimo aranžerima da oni imaju svoju tu neku слобода, inspiraciju. Инспирација, така. Нема премногу карти останати, така да апелираме до оние кои што сакаат да бидат стварно дел од уникатна работа Чола и оркестар за 4. A dobro je to. Juni. Nije to loša ozbiljna priča. To je jako lijepo. I unikatna? Unikatna. Nije to loše. Pazi, ja sam se isto imao, to je neki odboj prema tome. Međutim, to nije loše, znaš, to isto, samo je malo grandiozniji, tako da neće niko izaći razočaran. Jedino ako ja falš pjevam, jer ako ne budem Ama to nema da se sluči Čola. Ako ne budem na nivou, onda je to drugo. A ako ja budem na nivou, nije loša priča, nije. 4. јуни, Борис Трајковски, малку останати места, купете си карти додека е време да бидете дел од овој спектакл на нашиот голем пријател Чола. Сега вака да те прашам. Пази, многу време е поминато Чола. Како, знаеш, фасцинантно им е на луѓето, како ти е уште кејф, бидејќи јас од пријателски аспект потпишувам дека ти уживаш во ова. Значи ти буквално, ево и со Џука, кој што ние тука менаџерот си правиме муавет и се, ти ако не ги исполниш тие 2,5-3 сата, ти не уживаш. Значи ти тераш човече до крај и уживаш. Многу луѓе им требаат многу пократки кариери за да се заситат. А ти после толкава кариера пак со цело срце одиш и пак уживаш и пак тераш концерти од по 3 сати. Како го објаснуваш тоа? Пример, кога некој колега кој што се заситил ти вика: "Добро бе, и јас сум музичар, и јас сум пеач, и јас сум имал бендови едно друго, ја Чола не можам." Ти што му викаш? Vidi, ne, mislim, to je jedno vrlo teško pitanje. Dakle, ja imam publiku generacijsku koja je generacijski od ozgo do dozdo. Znači od babe, dede, stvarno imaju tu 2-3 generacije, da ne kažem 4. I to je moja odgovornost. Ja imam odgovornost prema mojoj publici koja te prati godinama. Tako da je to najvažnija priča. Mislim, tvoja publika te voli prati, ti si tu taj koji jednostavno si odgovoran za sve što radiš, jel tako? Ali, evo, danas smo sjedli napraviti par nekih razgovora koji su, ajde nazovimo i reklamni, jel tako? Ali kaže žena, evo mi tebe volimo generacijski, moja mama, ne znam, moja djeca. Hoću da kažem da ja sam odgovoran prema tom svijetu, prema tim ljudima i mislim da ono što radim, dok postoji ta rezonanca s druge strane, i ja moram da radim taj posao. Ne mogu ja sad postati inženjer ili, ne znam, ekonomista koji je završio fakultet, ko što i jesam, i bio ambiciozan u nekim drugim pravcima. Ja sam umjetnik. Ja sam
to što moja publika traži od mene, jeli? Tako da je to vrlo zanimljivo, to je vrlo šarmantno, džiži-biđi. Ima i psihologija tuka. Jako je lijepa to priča koja mene okružuje i ljudi to prepoznaju, znate. Evo, već smo ja i moji saradnici koji radimo po svijetu, po Europi, kad ode za naše ljude, jer ipak mi pjevamo na našem jeziku. Naš slovenački, srpsko-hrvatski, bosanski, crnogorski, kako je zovu, to je isti za mene jezik. To, jer se potpuno prepoznajemo, ako neko ne zna neku riječ, Bože moj. Dobro, ali je lako prepoznajemo u kontekstu. Apsolutno. Znate? Dakle, svi koji imaju imalo sluha prepoznaju o čemu se radi. To je bila i nekad naša prošlost i neka naša budućnost, ali mi to razumijemo. Znači, ti ljudi koji dolaze na te koncerte, oni prepoznaju to što ja pjevam, te tekstove koji su, da li je Đorđe Balašević koji je veliki pjesnik ili je neki drugi pjesnik ili je moj Bajaga Brega, da li je Rasen Dedić, da li je bilo ko. Razumijem. To hoću da kažem da je to vrhunac moje priče i moje neke karijere koja tako ide godinama. Tako da ne treba se ništa sekirati. Jednostavno pustiš ljudima da oni odlučuju da li je nova pjesma hit, da li nije. Da li je ovo ovako, onako. Ali lijepo je to doživjeti. Lijepo je to doživjeti. Ti spomna odgovornost. Сега пази, таа odgovorност, ја мислам, не сите ја чувствуваат. Знаеш, не сите чувствуваат одговорност кон публиката на начин како што ти чувствуваш. Ти ми делуваш како исклучително несебичен кон својата публика. И ова ти го кажам у најпозитивна конотација и се надевам дека и така ме разбираш. Јас дури еден куриозитет што разбирам ја све, nije to bitno, nego ти го имам кажано. Pitanje je kakav odgovor čovjek da ti da. Razumiješ? Kakav odgovor čovjek tebi treba dati na to pitanje. Znaš. Jer ja sebe smatram Makedoncem zato što sam 55 godina, 60 godina u Makedoniji, što sam napravio 1000 koncerata u Makedoniji. Što imam publiku koja me prati i dan danas, koja je, vidi, fantastična. Ne mogu da ti imenujem likove i žene i muškarce koji su... Stotici. Koji prate moje koncerte svuda. Ja sam njihov zaduženik. Dakle, ja pratim svoje fanove. Така. Jer sam ja njima dužan, jer su oni ti koji prave najvažniju priču u mom životu. Oni su ti koji mene drži da ja radim ovaj posao. Inače sam ja mogao biti, malo prije smo pričali o tome, ja i moji ti za građevinari, mogo si biti ne znam šta drugo. Ali Bog je tako htio da ti budeš to što jesi. Jel? Tako da to je šuplja priča, ali nije samo šuplja priča, nego to ima i šmeka. Ima malo džiđi miđi, vozdra, drži mi tamo što kažu Bosanci glavu. Znaš, а чула, tako da се менували, да речем, самиот настап, самиот концерт, самото доживување, поврзување со публика, низ години се смени или сепак во есенцијата е едно те исто што се случува? Бидејќи има сега социјални мрежи, има... Stari, vjeruj svom bratu. Kad izađeš na binu, imaš svoje ljude, ljudi koji su kupili kartu, ti si tu i oni su tu. I to je kraj. Nema dalje. To ljudi koji dođu, vjeruj mene, ostalo je sve šuplja priča. Vjeruj mene. I ti kad nas se nađeš sa svojim ljudima koji je dali 5.000, 10, 15, 20 milijun, nije bitno zavisno koliko ko može da proda karata ili da dovuče. Vjeruj mi. I tu se stvari rješava između bine i energije. To je energija koja nas veže. Ista energijata ako si 1000 duši i 20.000 duši? Pa dobro, nije. Mislim, evo ja kažem, ja sam ti to pričao malo prije. Dobro. Najveći koncert koji sam ja imao, gdje je najveći broj ljudi, što se mene tiče, bio skopski koncert na trgu kad je sa Sugar Babes. Telekom koga se rebrandiraše. Vjerovatno su i one dovole neke ljude. Ali, ne. To je bilo Telekoma, to je 120-130 hiljada ljudi po procjeni. To je najveći broj ljudi koji sam ja imao. Imao sam ja na stadion Crvene zvijezde velike posjete, preko 100.000. Taka. Imao sam na Ušću, imao sam 6 arena, ali broj ljudi nije poenta.
Ako, dobro. Ne znači da ti si popularan ako imaš puno ljudi. Šta će biti za 2 godine? Možda ne budeš imao ni jednog podsjetilaca, razumiješ? Знаеш, пошто ние сме енергија, така луѓево се енергија. И сега сакам да кажам, ти, ако можеш да ни дадеш, да не внесеш у твојот свет, кога си на сцена, бидејќи предпоставувам, ти се храниш од таа енергија, така? Нели? И сега, дали ако се 1000 души, 20.000 души, самото чувство твое е различно. Odlično razmišlja, vidi. Pa nije bitno koliko ima ljudi, a mi sad pričamo gluposti, da li ima više manje svijeta, tu naravno najmanji problem. Međutim, pitanje događaja je vezano i za pitanje broja ljudi. Ako je događaj na trgu, ide narod, pjeva se, svira, neki je događaj, proslava neka, tu bude veliki broj ljudi. Ali to nema veze sa tvojim imidžom, sa tvojom popularnošću, sa svojim novim pjesmama, sa svojim... Ono, kad ti imaš prodaju ulaznica, to je jedino mjerilo gdje ti imaš svoju publiku koja dođe na 1, 2 ili 3 koncerta, jel tako? Kao što će sad biti u Skopju. Da. Tako da je to ta priča koja se tiče nas. A ovo ostalo su fešte. Da. Gradska fešta. Žurka. Ne znam, evo, pravimo mi sad, ima bogati čovjek koji, ne znam, hoće da napravi velike pare, da napravi feštu, ne znam, negdje. Vo nekoja opština. Svaka čast njemu i to i on uveseljava ljude i tako dalje. Ali hoću da kažem da ono što se tiče energije, emocije, što se tiče umjetnosti, to je nešto što je malo suženo naravno i što smo mi doživljavali u Makedoniji često i što je vezano za tvoju publiku. Znači, ja se vraćam u moje 70. 80. 90. gdje smo mi imali po 1-2 koncerta u Domu kulture, u bioskopu, kinu, kako bi rekli, jeli? Pa onda, ne znam, to je život. To je to gdje dođu tvoji fanovi, ljudi kupe kartu, kasnije, ne znam, u Skoplju gdje smo prošli sve dvorane, znači tamo sajma, pa onda, ne znam... Сите, универзална сала. Наравно, и то е живот. Сега веќе колку настапуваш? Препоставувам дека и си намалуваш. Да речеме, гледаш да имаш не повеќе од 30-40 настапи у година, или? A to je vrlo relativno, znaš, kad imaš neke nove stvari, napraviš jedan cikl, to onda bude malo više, znaš, tako. Ali otprilike tako, znaš, tako. Сакам да речам, се пазиш? Знаеш, гледаш да не претераш, си чуваш времето малку и за себе да го имам. Vidi, ja se ničega ne pazim. Ne? Ja nemam nikakav odnos, ja imam samo odnos prema samom sebi. Ja sam toliki profesionalac da ja kad treba budem najveći profesionalac, a kad treba budem najveći hazarder. Така. To moji prijatelji i saradnici znaju, ali kad treba da budeš profesionalac, ja sam najveći profesionalac. Disciplina. Dakle, je tu odgovornost prema mojoj publici. Pa pak se vraćamo na to. Tako dalje. Znači, mi možemo sad, ne znam, da se opustimo malo, ali kad to treba da budemo profesionalni, onda je to potpuno druga priča. Ja mislim така i treba. Tako, ali sad sam me podsjetio malo na neki moj život. Ajde. I pokojni Davorin Popović. Dobro. Ja stvarno popijem nekad ne popijem, ali imam lošu cirkulaciju, pa uvijek je alkohol, ponekad dobro vino, malo dobro vino, dobro za cirkulaciju. Dobro. I to nije to količina u pitanju. Da, tako ali je. pokojni Davorin Popović, koji je bio moj veliki prijatelj iz grupe Indeks, on kaže, Čola, ja bi najviše volio kad mogu da popijem 2-3 konjaka kod ti, a ne da sjedim cijelo možda pijem. Ja sam imao uvijek taj neki odnos, dobro, možda sam malo sad bliže toj priči ili manje toj priči. Ali hoću da ti kažem, kad treba da se skoncentrišem i kad mi treba, nema alkohola, nema nikakvih strasti, nema ničega, jer ti si odgovoran pred svojoj publici i to je jedna fantastična priča koja jednostavno trpi tu neku energiju koju ti pripadaš. Si zborel со помлади генерации, знаеш како они гледаат на овие работи, на дисциплиниран професионалец? Не знам, предпоставувам дека на младиве не им е толку
мислам дека малку им е чудно таква дисциплинираност. Знаеш, ти Nisam како previše. спортист, Ljubav тоа е moja, како pa спортист. ti znaš da ja i ti se ne znamo godinama, ja. Nisam ja previše disciplinovan, ali jesam kad treba. Ама тоа викам, кога треба. Зашто ми делува дека младиве не прават разлика кога треба да се, а кога не се. Они се Vidi, ja to svojoj djeci govorim stalno, znaš. Ja imam 2 ćerke koje su razmažene, naravno. па нормално. Pa jevi ga, pa normalno. Pa i ja bio razmažen da sam i ovom mjestu. И ти да си Nego, i evo, mi im šaljemo, dajemo, ne, šta treba, znaš. Ali opet bi očekivao više od njih, znaš, ovo, ono, znaš. Tako da, život je čudo. On jednostavno ne može da podnese sve napore koje čovjek želi. Život se sastoji od problema. Да, така е. On se ne sastoji, život se ne sastoji od uspjeha. Така е. On se samo sastoji od problema. Samo u malim segmentima ljubavi i života on ima segmente radosti i recimo sreće. Така. Znaš, sve ostalo je, ne znam, žena te zove kući, ideš vamo, djeca ovo, Tako. ideš na posao. Treba ova, treba ona. I ne može. Samo u momentima kad sjediš s prijateljima, ne znam, s nekim, šta ja znam, kako ko vodi život, ti imaš momente, ili kad sam odeš u prirodu, gore na Vodno, ja odem stvarno. Vodno je meni jedno od najvećih oaza na Balkanu. Aha. Ja sam stalno odlazio tu po tim hotelima. Ja odem na Vodno i sam sjedim gore na Vodnom i vratim se, istuširam se, to traje jedno 2 sata, 2,5 sata i meni je super. Znači, čovjek mora sam da nađe sebe. Ne znam, da li na Trebević, da odem u Sarajevu, da odem na Sljeme. Amo neko ekvilibrijum. Na Sljeme u Zagrebu gdje sam ja živio, ili ne znam, na Avalu u Beogradu i tako dalje, na kako se zove u Ljubljani, moje... Tivoli. Glogovec. Dobro. To su mjesta gdje ti dođeš u šumu, gdje šetaš, kad dođeš u neki grad i ti napraviš svoje neko opuštanje, znaš, tako dalje. Tako da čovjek jedino može negdje sam sa sobom da se druži nekad povremeno. Pa i тоа treba, му треба на човек и тоа да го направи. А знаеш како, ако се навратиш низ годините, ти некако не си балансиран само во таа професионалност, него знаеш, во многу работи делуваш многу балансирано, многу како со достоинство да ги тераш сите работи и како да внимаваш на полна ствари. Ти никогаш не си имал никаква политичка асоциација, никаква, не знам, скандал едно друго. Знаеш, секогаш си ги терал работите джентълменски. И веројатно сето тоа е како корен од ова што го кажа ти кон почита према публиката. Веројатно ти сакајќи да ја заштитиш на некој начин твојата љубов кон публиката обострана, што е однос кон публиката, си се пазал веројатно од се. Ти не дека не си имал понуди, така, и за политики, и за што све не. Ама едноставно си викал не. Nisam ja nikad u životu se tim bavio, naravno. I to svi ljudi znaju, dakle, ja imam veliki broj prijatelja koji, ali mi nismo iz te priče. Dakle, nas ne može... Druga branša. Vidi, da mi sad dođe da daš cifru. Razumiješ? Така е. A znaš koju cifru? Ja ne bi trepnuo. Dakle, ne možemo se mi baviti kad nismo iz tog zdanja, mi nismo iz te priče. Tako da to je sad šuplja varijanta. Da ne pričam gluposti i da ne psujem, ali mi smo iz te priče. Nama je dovoljno onoliko koliko vrijedimo. Dakle, onoliko koliko mi vrijedimo. To je sasvim dovoljno. Ja stalno govorim svojim saradnicima. Kakva je situacija na terenu? Koliko mi vrijedimo? Koliko to ljudi traže? Da. Koliko ljudi misle Колку се спремни да платат? Tako, ljubavi moja. Koliko ljudi dolaze na koncert? Tako. To je ta priča. Ако сме кај концерти, последен пат... I sad, ako ti ne vrijediš, izvini što ovo pričam malo ružno, ako ti ne vrijediš, jebi ga. Пазарот си кажува. Pa jevi ga, onda nemaš tako. Чола, последен пат, кога си бил ти на концерт на нечив, а монака ти да си сакаш да појдеш како фан, не знам како нечив концерт да видиш. Кога си бил последен пат?
bio sam na Bajeginovom koncertu na Ušću, recimo. Bajega je moj veliki saradnik, Bajega je jedan od mojih najvećih prijatelja. To biše 40 godini koja praviš ali recimo ja volim ići na neke strane koncerte da vidimo različite vrste muzike, znaš. To je malo i profesionalen aspekt ima tu. Ne, ali vjeruj mi, to je dobro, zato što imaš druge ukuse, znaš. Ti imaš drugi, da smo dođe neko iz Južne Amerike, dođe neko iz... Znaš, ne mora to biti rock'n'roll ili neki dance. Evo recimo, žao mi je što nisam bio na ovaj Ed Sheeran. Ed Sheeran? Beš u Beograd, tako? Ja gledam njegove spotove. To je recimo jedna muzika koja je... ne mogu da ti objasnim. U kojem ona pripada stilu, ali mislim da je to... Klasičan pop. Pa dobro, jeste pop, ali ima tu malo i neki drugi primjesa. Ali dobro, pop muzika. Znači, bi sakal da odiš? Kao što je bilo koja od ovog da. Ali, hoćete reći, drago mi bilo da vidim to. Pa onda ne znam, drago ti da nešto vidiš drugo. Znači, čovjek treba da se informiše. Кога одиш, пример, гледаш онака строго од професионален аспект, чекај, сакам да видам како прави сцена. Дали има некаква, не знам, логистика, ги гледам бек вокалите, како... Ali najvažnije je produkcija. Ovo što se moja ekipa i mi bavimo, to je produkcija. To. Vidi, najvažnije je skupa produkcija. To su svi programi koji se radi koliko para, toliko muzike. Vjeruj meni, ljubavi moja. Vjeruj svom bratu. Dakle, koliko imaš para, toliko ti je uspješan koncert. Jer ta vrsta muzike, ona zavisi od produkcije. Ne zavisi od vokalnog čovjeka. Ti možda pjevaš bolje od Tom Jonesa ili ne znam Pavarotija, ali šta ja znam? Tako je. Nemaš taj show to ne zavisi od toga. Tako da je produkcija koja to sve uvije u jedan malo bolji nivo, ona jednostavno to drži da to bude ljepše za publiku, šta ja znam i ne znam, sutra da snimiš pa da emituješ. Убаво викаш, колку ќе се плати толку. И тука е битно и светлото, и анимациите. Ne, vjeruj mi, produkcija, jer danas ljudi su razmaženi, znaš. Oni jedva čekaju da gledaju. Tako je. Šta ja znam da bude nešto ljepše, jer, mislim, evo, sad mi sjedimo ovdje pred ovim svjetlima. Sad da ti uložiš $1 milion u istu salu, sad bi ja i ti izgledali kao lutke. Artificial intelligence. Mi bi sad izgledali kao najljepši ljudi na svijetu, ne bi bili izborani. Eto, vi i vaka ne ste loši. Ne, ali to je živa istina. Dakle, produkcija, to je... Така е. Уложиш то... Абе, чола, мислам, да ги гледаш Депеш Мод во живо не е исто како, не знам. Pa to je otprilike neka slična priča. Tako da ovo je jako lijepo da kad su veliki koncerti da mi se tu stalno borimo s tom produkcijom, što više neko ima para da uloži u produkciju, onda će publici biti mnogo ljepše i da li je stadion u pitanju ili je sala ili je bilo univerzalna ta sala koja još uvijek ne radi, a volio bi da radi, razumiješ? Da ima taj jedan nivo, koji je, pa dobro, to je sad. Ali ti hoću reći koliko je ta produkcija je tu, koliko tu sad ta uložena neka, ma nije to velika para, ali dobro. Uglavnom, rezultati se vide. Ама и на крај секој дава максимум, знаеш, секој дава максимум. Во моментот сме на некое ниво. Slažem se, upravo, to je to. Има сигурно повисоки ниво. Ti znaš da ja tebe volim, ali kad pričamo o ovim nekim odnosima koje život znače, onda tu naravno zavisi sve od drugih. Ne možemo mi sami da znamo neke stvari, nego neko mora i da nešto plati i tako dalje. Чола, кога сме се зборувале, ти знаеш дека многу пати викам дека се е од дома, се е од детство, се е од воспитување и ваму таму. А не знам дали на емисија сме зборувале за тие работи, ама баш би сакал, знаеш, малку да ни раскажеш за, пример, што те научија родителите, твојата мајка, татко, брат. Знаеш, кои се некои лекции кои и до ден денес си ги паметиш од тоа? To mi je najbolje pitanje koje je neko postavio u zadnjih 5 godina. Vidi, ja sam strašno vezan bio, ljubavi moja, za roditelje svoje, to je moji neki bliski prijatelji znaju.
i ja sam sve učinio da im učinim život što bolji. Ali stvarno sam vezan bio puno za roditelji i to ne moramo se samo vezati sad za roditelje, nego familijarno gledano. To je meni vrlo značajna stvar. Ali posebno sam bio vezan za mamu i tatu. Manje za ove neke druge rođake i ove ljude koji nas okružuju, naravno koji su familijarno vezani za mene. Da li sa mamine strane ili sa tatine strane. Ali za mamu i tatu sam stvarno bio vezan i želio sam da im učinim svako dobro koje ja mogu da priuštim, da li je neka odlazak u banju, da li je, ne znam, da žive u stanu tom, da je... I mislim da sam tu do kraja ispunio svoju dužnost. Tak. Dakle, i oni su uvijek bili zadovoljni, pogotovo što smo mi izbjeglice iz Bosne, došli u Beograd, jel? Tako je kako jeste. Imali smo tamo i neku vikendicu, imali smo i stan na Grbavici, ali kad je taj nesretni rat bio u Bosni i Hercegovini, onda je tu bilo tako kako jeste, pa smo onda tako promijenili tu mjesto stanovanja. Ali hoću da kažem da sam sretan zato što jednostavno sam, koliko je to bilo u mojoj moći, koliko su oni htjeli, jel? Nisam samo ja, moglo je to i više biti toga. Ali koliko su oni htjeli, ja sam ispunio svoju dužnost kao sin i mislim da sam sretan zbog toga. Naravno i roditelji su bili uvijek sretni što imamo te dobre relacije i tako dalje. A se slagaš со таа моја констатација дека се е од дома, во смисла, пример, мислиш дека тоа те дефинира, не тебе, него секого? Дека какви родители, детство, воспитување имаш, во голема мера дефинира каква судбина те чека? Potpuno si u pravu. Mislim da ja sam živio život koji su roditelji moji koji su želeli. Želeli su da budem... Mislim, moji roditelji su prepoznali u meni talenta u smislu da sam dobar đak, da sam talentovan za muziku i moram da ti ispričam jednu anegdotu. Moj otac koji je bio policajac, dakle, radi on tačnim poslovima, on je prepoznao u meni talent koji je, dakle, nije sportski, nego je on primijetio da ja volim da pjevam. Ja sam dole išao na selo u Hercegovinu, jel tako, u Trebinje, negdje dole i tako sam ja volio da pjevam te gange. Ako ne znaš šta su gange, to su ove seljačke pjesme koje su vezane za te neke specijalne intervale koje se tiču lokalnih tih pjevanja. Kako zvuči to? U Makedoniji. Specifično. To su sekunde, terce, to se dešava u Makedoniji, Crnoj Gori, to je primorski taj, to se dešava u Hercegovini, Dalmaciji, naravno. Okay. I nemoj sad da ti pjevam to dobro. tekstualno, nego hoću da ti kažem da je to nešto što je tako bilo na selu kad sam ja bio mali. Tak. I moj otac vidio da ja dobro funkcionišem tu i onda je moj otac htio da mene, da vidi da li ja da sviram neki instrument. I na kraju je bilo da li gitara ili harmonika. Da skratim priču. Ako, dobro. I onda ja počeo rock'n'roll, počeo i onda je, naravno, gitara nije to. I onda meni je otac doveo čovjeka, to ja stalno pričam, ali mislim, ko dobaci do tih mojih izjava, to je sad neko nikad nije to čuo, neko je 100 puta čuo. Dakle, mi smo imali čovjeka koji se zove Čika Ivan Barić, koji je iz Zadra, koji je radio u domu milicije, koji je došao, pošto moj tate uspio da ja ne idem u dom milicije, da budem jedan među 20 ljudi koji svira gitaru, nego je Čika Ivan Barić došao nama kući. Taka. I sad,
to je sad druga priča, ja sam onda s Čikavinom Balićem, razumiješ, svirao gitaru, naučio i tako dalje i tako dalje. Dakle, porodica je uticala na moj taj profil. Сите има таква приказка, знаеш. То е, и јас кога фатив гитара, ја имав еден Чичко Раде исто, ќе го поздравам, што исто беше фамилиарен пријател кој што дојде. Управо то. И ти всадува некако, знаеш, тоа се некои мали потези кои што тебе ти одредуваат, човече, она како домино ефект. Судбината во иднина, без да знаеш дека се почнало. Мислим да е то ова други сегмент кој кажеш сегмент, то е тај други сегмент кој е Božji, taj neki, šta ti Bog da. Da, sudbinski, da. To. Mislim da je to, ali ko zna šta je tu u pitanju? И во кој момент сваќаш дека, чекај, ја можам да се занимавам со музика, ова може да биде поише него само зезанција. Уште од старт или требаше време? За да разбереш и да си речеш, чекај, ја можам да живеам од музика. Знаš, u čemu se tu radi? To je ljubav. Da li imaš, to je sad recimo jedno kompleksno pitanje koje je vrlo u stvari jednostavno. Da li ti si čovjek za muziku ili si za sport? Ja sam bio na ivici između muzike i sporta. Jel ti znaš onu moju priču koju sam ti ja prošli put pričao? Ne znaš. Kad dođe onaj moj brat pa me zove, došao je Čika Ivan Barić koji je učitelj gitare, a ja ostavljam rukavice na najvažnijim utakmicama na nogometu, to sam ti ja pričao. Ti biš golman. I ja odlazim kući za gitar. To je bilo Dakle, ti u svom nekom biću imaš, jebi ga, šta da kažem? Muzika ili sport, umetnost ili... Ti si, dakle, odlučio se da si muzičar, nisi fudbaler, nisi ovo ono. Dakle, mislim da je to sudbinski. Имаше и доли во тоа време некој музички? Знаеш, се огледуваше на некога да речеш, ова е кариера што дај Боже да има. Знаеш, kad si Kornelija Kovača pitali, pa to je živa istina, to je. Znaš, ja sam došao u Korni grupu kao čovjek iz ambasadora i onda su oni pitali da ste vi očekivali da će Zdravko Čolić biti tako popularan. Onda je on rekao, naravno da nisam. Razumiješ? A ko je tu kriv? Pazi, on je pravio pjesme, pravio je pjesme Čika Perkić, pravili smo, svi su pravili pjesme. Razumiješ? Kako će on znat da li ću ja biti popularan? Ne može da se zna. Naravno. Vidi, to je Božja stvar. Mi možemo reći da nema Boga, ali ima neka sila koja ti je tako mila i tako dalje i tako dalje. Mislim, to su stvari koje čovjek ne može da predvidi, ali kažem, evo, kad sad rekapituliramo život, onda najmanje što mogu to je da filozofiramo ja i ti sad. Filozofija je, ona vodi u beskraj. Ali lijepo je da se vidimo šta je prouzrokovalo nečiji uspjeh ili nečiji život ili nečiju karijeru, jeli? Tako da ja sve dobro znam. Ja sve znam kako je. Ali ne treba tu biti previše pretenciozan. Tako. Drži se jednostavno. Tu nema. Pa evo ja sjećam mojih prvi nastupa. Stari, ti da znaš, da ti ja odmah tvoj kažem, ove su mlade žene ovdje preko puta. Moj prvi nastup u domu JNA u Skopju. Dobro. Jeste ikad bio u domu JNA? Jes bio. Domnaramo posle go vikovme, da. Imao sam 2 pjesme. Sinoć nisi bila tu, gori vatre. Toliko? Ja Kemal Monetu. Znaš koliko je cvijeća bilo na bini? 100 buketa. Niva. 100 buketa cvijeća. Jel to normalno ili je ne? Naravno da je nenormalno. Koji da kaže? Pa naravno da je nenormalno. 100 buketa cvijeća kao ova cijela tvoja sada... A ti si sa 2 pjesme? Ja sam pjevao samo 3-4 pjesme jer nisam više imao pjesama. A to je Božja volja, to je tako. I ti si tu zapisao svoj put ka Makedoniji koja te voli do dan danas. Točno. Zato ja hoću tebi da kažem, tu je počelo u domu JNA sa tim cvijećem
I zato, evo i sada, nećemo reći da je, ne daj Bože, Не дај Боже, da така е, se така е. završava, ali eto. Ама продолжува со симфонија во Скопје. Situacija se razvija. Така е, 4. јуни Борис A Трајковски. ko što se naša ljubav razvija, ko što se naše prijateljstvo razvija. Така е, така е, така е, така е. Evo, koliko se Ама ja и i ti znamo. Ама и се вложува, koliko se mi Чола. znamo, evo. Па скоро Ne 10 mislim na години. sat, Да. nego koliko je to vremenski. Така, Ne, така. hoću da kažem da je život jedna nepredvidiva situacija. On Така. stalno stvara neke nešto novo. Сакам да те вратам на Корнелија, бидејќи си ти човек кој што знае да чува, како да кажем, контакти, да ги негува, човек кој е несебичен во пријателствата. И на крај крајот и ова што го кажеш и за мене многу ми импонира, знаеш, Pa ne, znamo se, горд. zato ja te Јас сум volim kod горд. druga, jebi ga, nema veze, Znaš, Bože me oprosti. Апсолутно. Nemoj da pričam Ама знаеш, gluposti. заврши приказката со Корни, а сепак ти си продолжи со Корнелија Ковач да си работиш долги години од Vidi, после. ne postoje takvi više kompozitori i producenti kao što je bio Kornelij Kovač. Ima Goran Bregović, ima još i mnogo ljudi, ali ne toliko godina. Така е. Znaš. А што го прави него? Ima Vlatko Stefanovski koji je jedinstven čovjek. Ne postoji takav drugi u Makedoniji. Čak i Grigol Koprov naši, ne znam, evo ovaj mali, Točno. moj drug, koga ja jako volim, Darko Dimitrov. Darko Dimitrov, Darko car, Dimitrov, da, on je da. sjajan, on je moderni novi čovjek koji unosi Mnogo neke produktivan, novitete. mnogo produktivan. Fenomenalan čovjek, to je moj prijatelj veliki i ja ga volim i radimo nešto sad trenutno zajedno, nešto ćemo napraviti zajedno i nije bitno, ajde. dobro? se raboti. Nego ti govorim, to su ljudi koji imaju personifikaciju, imaju svoj pedigre. Таков беше и Корнелија, значи, знаеш. Tako da, to su stvari koje treba poštovati, znaš. Ne znam šta da ti kažem, ne mogu sada hvalim nekog. Najgore je kad ti hvališ sad nekog, a hoćeš da mu napraviš neku reklamu. Ne, nije, nego postoje ljudi koji stvarno vrijede, znaš. Oni vrijede. Da. Апсолутно. Mi se bavimo ti. Чола, да се вратиме на некои, ти имаш многу интересни моменти од кариерата, сакам да позбориме за некои пикови. Ја да почнеме од Гори ватра, 73-та, Евровизија. Кај си ти во таа кариера твоја тогаш, гледајќи од оваа перспектива? Добро. Знаеш, дали ти тогаш чувствуваше зачеток на нешто многу големо, дали појма немаше кај си? Знаеш, Ja, to можеш je да ни fantastično доближиш, pitanje. кај се наоѓаш во тој момент To sam лично ja ти? tebi htio reći, stari, vidi, ja sam htio to reći da je to nekako krenulo iz tog amaterskog dijela, pa je to preko, ja to tako zovem, preko poluprofesionalnosti došlo do toga da si ti profesionalac. Razumiješ? Zato ja tebi malo prije kad kažem da sam ja, da nisam pjevač, ja bi napravio firmu koja je, meni je bio turizam, nešto merak. Putuješ, praviš neke grupe, ide to, jel? Turizam je nešto što je vrlo blisko ljudima koji vole da se druže, da putuju i tako dalje. Da trošat, to mi je nekako da uživat. bilo kao ekonomisti, ali da budeš privatnik. Ne da budeš u društvenoj firmi državnoj. Nego da budeš, imaš svoju firmu. И кариерава, знаеш, таа Евровизија, па после тоа ти и ја вадиш прв соло албум. Осеќаше дека ќе биде работа толку голема? Искрено онака. Sve to dođe, ljubavi moja, kao posljedica. To je sve posljedica nečije Božje volje ili nečega kad ide, ide, kad ne ide, ne ide. Možeš ti da radiš, da reklamiraš, šta god hoćeš. Da. Ali ako Bog kaže ne možeš, ili već ne znam ko, ili ako nemaš pjesme, džabe ti je. Vidi, Apsolutno. možeš ti sada da guraš ovu svoju televiziju i sve, ako tebe publika ne voli i tvoje goste, Džabe sve. ako ti nisi dobar, izvini, molim te, profesore, doviđenja, zdravo. Da. To ti ja hoću reći. Dakle, publika je ta, u mom slučaju, koja razumije tvoj glas, razumije tvoje pjesme, razumije, ako nemaš hitove, ja stalno mojim saradnicima govorim, treba nam nešto ovo, treba nam nešto ono, da. Jer to publika traži i novo, voli staro. Точно. Znaš, Малку evergreen, малку новитет. vjeruj meni, jer ti se baviš tim. Drugo je kad ti kažeš, ok, ja više neću da pjevam. Onda te baš briga.
Ali ako ti se baviš ti javim nastupima, ti moraš i nešto dat novo, mora staro, mora da izvadiš staro, moraš novo, ne mora biti novo hit. Ali samo da im daješ nešto novo. Točno. Jer ja znam kako razmišlja moja publika. Ja sam tu kralj. Ja govorim o svojoj publici. Vidiš, zato si toliko godini čula. Daj mi, molим pa те, ja govorim o svojoj publici, što ja znam o дај nekoj ми drugoj. малку за твоите хитови, бидејќи знам дека ќе им биде ептен мерак да поразговараме за како се настанати, каков бил процесот на нивното правење. Например, знаеш, ти си ми у крви е станата химна. И Pa сега... dobro, nisam ja baš siguran da je to najbolja moja pjesma. Окей. Nisam ja siguran. To je jedna poruka. Bajaga je tu poklonio jedan dio teksta pokojnoj Kornelijevoj ženi. Nije bitno, to je sad ja ovako otkrivam neke tajne. Kod mene personificirano. To nije jedna pjesma. To imaš to ima više pjesama koje imaju određenu poruku. Recimo, pjesma koju ja ne pjevam, koja je najbolja pjesma koju ja nisam pjevao, koju je Đorđe Balašević napisao u svojoj pjesmi. Poslušajte pjesmu Sačuvaj me Bože njene ljubavi. To je najbolja pjesma koju ste... To je Duško Kovačević koji je najveći možda scenograf, ne scenograf nego autor tekstova ovih svi živi ko to tamo peva i maratonci scenarija to. Kad je čovjek rekao da je to najbolja pjesma koju on čuo, a to je, vjerujem, poslušaj pjesmu Sačuvaj me Bože njene ljubavi. To je Đorđe Balašević napisao svojoj ženi. Svaki čovjek može napisati tu pjesmu svojoj ženi. Tako je. Ne postoji bolja pjesma koju sam ja nikad otpjevao. Ja je ne pjevam na koncertu zato što kad tu pjesmu ti otpjevaš na koncertu, to poslije toga... Pa, така. Премногу емоcije има. Poslije toga možeš samo da ideš kući da spavaš. Da, така. I ne možeš vratiti pozitivnu energiju na koncert. Ali je to pjesma koja je... Ali je pesnište. Je, stvarno. Mislim, A čola? govorimo o nekom mom opusu. За твој збориме, за твој има некоја која што те изненадила колкав хит станала, си викаш, Južnjaci. na Pjesma Južnjaci je trenutno najveći hit koji ja pjevam. Ti i ja smo južnjaci, u srcu pravi zemljaci, ne znam, pjesmama i... Te iznenadi, a? Pa to je pjesma koja je totalno referentna. Ona nije uopšte bitna. Takvih imaš 10. A imam... Ali ti hoću reći kako ljudi otkrivaju neke stare pjesme. Recimo, ko te ljubi kad nisam tu? Ili recimo, ima pjesma Pamti me po dobru, koju je Korne Kovač, koja će za 3 godine biti najveći hit u mojoj karijeri. Zašto Pamti tako me misliš? po dobru. Ali to ćeš vidjeti. Dobro. ću ja uvrstu repertoar i to. Imaš ti pjesama koje su stare, a koje imaju neku energiju, znaš. Dakle, kad bi se život mjerio po nekim pjesmama i karijera, onda ona uvijek ima neke prostore tako. А има некоја која што од прва ти легнала, знаеш, бидејќи претпоставувам дека низ твојата кариера... Ima, naravno. Секојаш ти нуделе песни, разни. Pa ne znam, ja recimo, ali ne u zadnje vrijeme, moram to priznat, malo ranije, jer smo ja i Brega i Kornelije kad smo bili, znali smo da će pustimo, da biti veliki hit. Znači, od start se osjeti, ova je... To je bila jedna druga tekstualna priča, bio je drugi tekst. A prvo beše muzikata? Goran Bregović to promijenio, da. Ili ne znam, na primjer, ne znam još, ima stvarno puno, ja imam preko 300 pjesama, znaš, pa onda ne znam, ne mogu se sjetiti. Каже за пусти моду пример. Ајде да се задржиме на таа. Значи, во тој момент беше само музиката. Немаше текст, а? И вие од старија слушате. Pa ne, mi smo imali neki tekst koji je promijenjen. Ja se mogu sad sjetiti. Nešto drugo. Bregović on je stvarno najveći producent koji ikad postoji, mislim, ja za to tebe. smatram na našim terenima, a to je moje mišljenje, naravno, koji samo sarađivao. Ali to je sad pitanje nekih tako dešavanja ja i ti sad sjedimo i sad tako mijenje.
stvarno Bajaga jer smo tu vrhunski, to ti moram reći, smo Bajaga, sad ja i ti sviram, uzmem gitaru i ja imam neki džiđi miđi, mama, mjau, mao, opet ću i Bajaga složi tekst u roku od 3-4 sata. Sad u zadnje vrijeme nisam ga tu kontrolisao u tom pravcu, jer nismo imali takve zahtjeve, ali recimo Baki je stvarno tu vrhunski bio. Ne znam sad da li njega to zanima, ne zanima, ali hoću da kažem da postoje ljudi koji su toliko talentovani, da koliko, ne znam, evo. Čekaj, тебе ти е фасцинантно тоа, сакам да речем, кога ќе го видиш момчило Бајака, кога ќе го видиш како вади од джеб некој совршен текст, се чудиш, знаеш, онака као човек. Онака си викаш, од кај го вади овој од тоа? Ne, to su talentovani ljudi, oni se bave tekstom, ja stvarno mogu da dam ideju, jer vidi, ja kad pravim pjesme, ja uvijek imam neke riječi koje pjevam. Naprimjer, sad pjevam, evo sad ja uspijem, evo nešto, sako, nešto. A čup da guba da suta, ti si bila tu, ja sam otišao, ti si me... sad, ako ja ubodem neke 2-3 riječi koje su jako zanimljive, tekstopisac sutra koji je taj koji se bavi tim, njemu će se to dopasti ili neće. On će to apstrofopirat ili će reći, wow, ko što sam ja Okano radio. Ja nisam potpisan Okanom. A ne si kao tekstopisac, kao ništa? I sada Okano, sakano, makano, vakano. Aha. I sad neko koji je tekstopisac, on kaže, vidi ovo, Okano, šta to znači? Ništa. Znači, Okano znači djevojka sa lijepim očima. I sad neko se nadoveže na tu priču, znaš? I sad pravi tekstopisac, ja mu dam input. Taka je. Inspiracija. Apsolutno. I on sad kasnije nastavi i napravi neki tekst, jer tako da. Dakle, to su neke umjetničke fore koje manje više... Mene ovo je mnogo interesno za bilo ko što se bavi sa muzika. Kako se radi taj posao, znaš? Ti nuda čula цело време песни? Знаеш, онака, до ден денес ти се јавува, чуја ова, види. Dobro, nisam ja vezan za tu dio, ali imam dosta svojih melodija koje su odlične. Само да кажем, знаеш, ти сакаш повеќе да... Од кај доаѓа иницијацијата? Дали некој доаѓа со нешто спремно, чуј го па ми се допаѓа? Da ti tvoj drug kaže jednu stvar. Dakle, osnovna stvar, sada ne šupljiramo, osnovna stvar je ta da li ti nešto želiš da pjevaš ili ne želiš. Dakle, hoćeš ili nećeš. I tu se stvar završava. Čovjek koji prepoznaje muziku, on kaže to je to što ja hoću ili to je to što ja neću. Znaš, ti sad meni daš pjesmu koja je fantastična, ja kažem, izvini, ja se tu ne prepoznajem. Tako da imaš jako lijepih tu stvari koji su životne, jeli? Апсолутно, апсолутно. А кога ги пееш, работите на концерт, бидејќи на концерт секој си доаѓа со сопствено очекување што сака да види. Нели? И бидејќи ти имаш, човече, многу хитови и сега не можеш ти да ги испееш сите. И сигурно нема на секого да му ги погодиш сите ствари. Кога правиш сет листа, претпоставам... To je najteži problem. Ти ја правиш вајда. To je mi najveći problem. Set lista to je, jer vidi, pjevač na različitim geografskim i onda malo tu bude veliki, to je jako lijepo pitanje, baš mi je drago što me to pitu. Jako je teško, jako je teško. Da li si se voziš od sebe, si primjer? Pa vidi, mi tu napravimo neku set listu koja je takva kako je, što mislim. Možda je mogla biti bolje, ali kažem da je najteže napraviti neki strodan, taj neki raspored koji je povoljan svima. Znaš. Da. Mislim da je to najteže pitanje. Da. Pa negdje si propulio, negdje nisi. A kako uopšte ceniš ili sudiš da li bila dobra ili ne? Od feedbackot od publikata? Vidiš od publike, znaš. Tako, od feedbackot od publikata, to je to. Feedback, tako je, tako. Da se otprilike znaš, tamo gdje pjevaš, šta bi otprilike prošlo. Aha. A vidi, ja nekad i pitam ljude šta bi volili da im pjevamo, jel? Pa i to je točno, mnogo dobro. Imaš onda neku set listu koja, i onda neko kaže, joj, volio bi ovo što je ova dama ovdje večeras naša u tvom studiju, rekla, volila bi podlogove pa ja stavim tanca, podlogove, recimo,
može, ali ne mora. Jel? Da, ali recimo lijepo je to da neko izrađe neku želju. Točno. Tako da pa, živa materija. Jeste, upravo to, da. Odlično. Isto, mislim to, recimo, ja sam imao jako dobar test u Biseru dole u Ohridu, znaš. Dobro. I ja znam sve makedonske pjesme koje su važne. I sad, oni kad pjevaju, oni znaju šta ja mislim. Taj orkestar koji mi smo često dole bili, prije 10-15 godina, znaš. I oni tačno znaju šta ja volim. I oni kad ja uđem, oni tačno znaju, pjevaju 20 pjesama koje su one moje želje, ali samo makedonske pjesme. Znaš. To je to. Koji ti са 3-4 омилени od makedonske stari? Rekao sam ti 2-3 ima tu. Toliko, 2-3, koji bi ti bio? Ja sam mislio da otpjevam ja Lihmedu, ali da ja napravim aranžman koji, ovo sve što je do sad bilo, ne sviđam se. Da napravimo svjetski aranžman. Da bude kao Sting što je radio svoje najbolje. Ne mogu sad, neću da pričam o tome jer ja nisam producent, ali recimo Lihmeda, to nešto sam mislio da napravim i da otpjevam kao cover versions. Така. Со некој мелос таков како Sting, Desert Rose од Sting, некоја таква... Ali da bude ludilo. Тоа би било чова, браво. Тоа би било врв. Мислам, дај Боже да се случи. I to da napravimo to visoko, onako, da bude glasovi, da budu to. Mislim da bi to... Stratosfera da te odnese. Kao čaj škari, ali mnogo bolje. Така, добар опис. Za sada, to je moja ideja. Neka stoji. Tu bi možda mogli napraviti da nije naš čovjek producent, znaš, nego neko možda, ajde, šta ja znam. Dobro što nema vrska so podnebljivo. Pa neko možda da bude čovjek sa strane. Така. Neki Francuzi jako rade dobro ove pop muziku, znaš. Plus имаат оној alžirski, afrički melos da napravimo taj poluetno, ali sa dole dobrom osnovom koja ljudima prija. Znači, je važno da ti prija. Čim tebi ne prija taj neki ritam ili nešto, onda je... Vidi, čim ја имаш желбата и ти си сепак чола, знаеш, ако би се случило, би било фантастично. И дај Боже да се случи, мислам, ние навиваме. To mi je slučajno palo na pamet Lihmeda, koja je već Miki Evremović je pjevao, pa su pjevali pokojni Miki Evremović, pa onda su pjevali stotine izvođača, ali to je melodija koja je vrlo lukava, koja još nije iskorištena i tekst u pravom smislu koji bi ja doživio sa moje strane. Другите се повеќе. Јовано, Јованке, македонско девојче се многу по-испеани. Управо си. Не треба претерано biti. Управо си. Ali ili možda neka druga pjesma. Moj Vlatko. Ja i moj Vlatko smo često razmišljali o tome, ali je, znaš, nema, jedna je ova što je, to je, mislim, teško je to naći takve pjesme, ne možeš ti, ali ima toga u makedonskom melosu, ima toga jako puno. Samo je pitanje kako ga iskoristiti, znaš. Така. Ovo baš interesno. Mislim, ali to je pitanje više producentsko, znaš. Nije vokal. Imaš ti pjevača milion koji će bolje od mene otpjevati ili od nekog, znaš. Ali je pitanje kako taj produkciju... kakva ideja će dojde. Takva ideja, da. Da to bude svjetski, znaš. To, recimo, Vlatko je radio jako lijepo, to je to, ali dobro, i on ima svoj jedan stil, možda nešto drugačije, možda. Dobro, a to je, recimo, želja. Ajmo da zovimo je želju. Biti bilo case. Ja to nazivam željom, da volio taj ili neku staru makedonsku pjesmu da izvadimo koju jako malo ljudi zna, koja ima i neku dobru ariju i ovo ono. Ali eto, ajde vidjet ćemo. Ja se nadam da ćemo to napraviti. Снимањата знаат да бидат многу напорни. Без љубов, пасија и ептен енергија, ништо. Јас сум подготвен. А вие?
А сега време за нашите партнери. Подгответе се за новата билна мешавина од Good Nature, чајот Energo C. Грижливо одбрани билки збогатени со витамин С, антиоксиданс неопходен за активно секојдневие. Кога се чувствувате исцрпено, без енергија, дозволете си шолја чај Energo C од Good Nature за да ги разбуди сите ваши сетила. Мал чекор за домашниот комфор, но голем напредок за енергетската ефикасност. Hisense инвертер клима уредите од Уни серијата, запомнете Уни серијата, носат природна удобност во секој дом. Свежина, тивка работа и секогаш чист воздух со интелигентна технологија и ниска потрошувачка на енергија. Тие се вистински инвертер експерти. Одберете удобно, одберете штедливо, одберете Hisense. Побарете ги на mk.hisense.com. Имлек Оаза е првиот 100% растителен производ на компанијата Имлек. Растителен напидок од вкусни бадеми и хранлив овес кој совршено ве следи во текот на целиот ден. Богатството од витамини и минерали се важна подршка за балансирани оброци, а Имлек Оаза е одличен избор за сите кои сакаат да воведат здрави навики во својот живот. Имлек Оаза, нови напитоци од бадем и овес. Чола, во што уживаш што нема апсолутно врска со музика, пример? Значи, сакаш историја, така, тоа знам. Сакам историја што јесте. Така, значи, Географија што јесте. знаеш, кои се тие некои такви работи и како изгледа еден нормален, досаден ден на Здравко Чолич? Пример, сакаш да читаш книги, сакаш подкасти да си слушаш, знаеш, што правиш? Ја увек волам попити кафу, неку ракiju, jednu Така? To je rakijica, kafa, doručak neki lagano da ide malo neku malu šetnu rekreaciju. Ова историскава побуда како ја задоволуваш? Преку што? Читаш книги, на интернет нешто бараш? Ne ujutro, navečer volim pročitati. Така си читаш? To se tiče čitanja samo pred spavanje. Така? Da. Mislim da ne treba čitati knjige u toku dana, jer čovjek ima veliku aktivnost u toku dana, ali je prelijepo kad mene, recimo, knjiga uspava, znaš, i ona je divna, samo što možda malo pitanje koliko pročitaš. Pa vidi, 5 strani, 10 strani. Eto, da. Ali ostalo je dan, svaki dan je kao svaki dan. Svaki dan ima svoje obaveze, svaki dan ima svoje, ne znam, zahtjeve. To je to, mislim. Gledaš da bude najnormalno. Vidi, nekad nemaš ništa, nekad imaš puno obaveza. Тие денови кога немаш ништо, ти се добре дојдени или не ги сакаш? Кога немаш обврски. Знаеш, добре дојдени ти се радуваш на такви денови или не ги сакаш така? Ja se najviše radujem kad nema nikakve obveze. Така? Zato što mogu da mentalno budem prisutan sam sebi. Така. Jer a mislim da svaki čovjek to. Mislim, volim otići u prirodu. To je ta priroda koja je, a to smo pričali ja i ti prošli put. Ta priroda je nešto što mene šuma, evo recimo to vodno, kad odem gore u Skoplju, ja odem gore sam, sjedim negdje u šumi i tako dalje. Malo mi to daje jednu energiju koja je vrlo bitna, jer čovjeku treba priroda, on treba da živi s prirodom. Drveće, to su živa bića. Ti možeš da... Dobro, ja sad ko neki biolog, znaš. Ali drveće i šuma, oni ti daju jako velike energije. Vegetacija. Jeste. I tako da eto tu, po tom pitanju, bez nekog preterivanja. Иако имаш различен живот од останатите во смисла на сите тие концерти, сета таа енергија од луѓе, nije to često, vidi. Ама ја имаш повеќе од обичен човек. И можеби и за тоа тебе уште повеќе ти треба да бидеш малку сам со дрвата, со планината, знаеш да едноставно малку имаш. А не треба sad mene praviti kao nekog biologa, znaš, kao nekog etnologa i tako dalje. Ali ovo je dobro, mislim. Govorim da sama priroda, to sam htio reći, sama priroda djeluje na čovjeka da može malo da odmori dušu, da izađe, da prošeta, znaš, da napravi neki rekonvalescentnu varijantu koja je jednostavno na некој начин се враќаш на корените, ама тоа е друга филозофија што немаме време. Da ne ulazim u te detalje, ali mislim
mislim da je to ljubav sa prirodom jako fina stvar. I kad čovjek može, da li je to more u pitanju i bilo gdje, da nema grada, da nema vreve. Pa sve to je priroda. Mislim da to jedino nas može da opusti, da budemo nekako normalniji i tako dalje. Mislim, možda i ne, možda se varam, ali neko najbolje uživa. Ja se slagam sa tebe. Vidi, i ja uživam u kafani. Kad je dobra energija, kad je dobro društvo, kad je dobra hrana, to je kao yoga. Kad je dobar alkohol. Šta nam fali? Tako je. Ali pazi, ako hoćeš da se osamiš, da se dopune baterije, bravo, onda dobar malo zbog. moraš biti sam. Ta samoća je jako potrebna čovjeku. I najubava je vo priroda. Najdobro se polnat bateriите. Svakom čovjeku. Tamo. To je mislim točno. da je to jako potrebno. Negdje, ne znam, u roku od 2 mjeseca, 3 mjeseca, da imaš neki par dana gdje odeš negdje malo sam sašao malo, ne znam što tamo sad radiš. Pičiš nešto, šta ja znam. Tako da to je to. Eto to. Сакам малце да те вратам на кариерата, гледај во која смисла. Ти, значи, си еден од ретките наши тука југословенски артисти кои што има свирано на многу агли во светот. И ти имаш доживеано моменти кои што за нас се несватливи во смисла на тоа каде се си свирил, на колку престижни места. Например, ја ќе спомнам еден концерт во Мајами, кој што не е така одамна направен. A Faena? Така. Pa to je bio ekskluzivni koncert. Тој не е одамна направен. Dobro, to je 200 ljudi sjedi. Ако, ама тоа е престиж. Тоа е престиж. Dobro, jeste. Знаеш. И сега тоа е Gdje se toga sjetio? Тоа е фантастично Ko ti je to нешто. pričao, Žuka? Ja? Тоа е фантастично нешто. Ајде раскажи ни како се осеќаш по, не знам, различно таму или за тебе тоа настап како секој? Пази, тоа е еден од најлуксузните хотели во свет. Yes. Што jest. И ти правиш концерт таму. Дали тоа ти е различно или сепак има нешто кај тебе малку по... Vidi, nisam ja izabrao tu želju, to su ljudi želili tamo da dođemo, da naprave za uži krug ljudi. Tu je karta bila $300-400. Što je sad? Ja ne ulazim u tu priču. Tako. Meni je drago, ja sam to odradio, tu smo bili 7 dana, družili se. Pravo da ti kažem, meni to nije neki Настап како važan настап. događaj da sam ja to želio, ali ako su tamo želili, nije to bio neki honorar, jer to je 200 ljudi, nema tu neki para. Така. Jeste, ima troškova, ima ovo, ali je merak. Malo bilo je to fini događaj, u pravu si. On ima svoju svrhu, ima svoj neki bonitet, pravo si potpuno, ali da je meni neki merak bio, pravo ti kažem, mogo sam i bez toga. Кај би ти било мерак да настапиш? Батали ги сега каде се Балканци? Ima razni meraka. Знаеш, пример, не знам, Ljubavi moja. Во Азија, пример. Prijatelju moj, ima razni meraka. Znaš, nije to, ima, ne znam gdje nastupim. Негде кај што не си бил. Pa ne znam, bio sam u Olimpiji, sam spjevao, recimo, koja je kultna. Олимпија у Париз, така? Jeste, pjevao sam u Londonu, neku tamo Harland, onaj najbolji, onaj neki Palace hotel. Ne hotel, nego taj. Ma, mislim, nije sad. Da, pitanje je gdje je naša dijaspora. Ne možemo mi kao mala dijaspora. Ova muzika koju ja pjevam na našim jezicima. Svakem dobro, da. Znaš, ne može ona da ide Englezima pod ruku. Znaš, to idu naši ljudi, dolaze. Tako da je to vrlo skromno i vrlo lijepo. Bravo, cool. Nama ne treba mnogo više, znaš, to je jako simpatično. Те, не би рекол нервира, ама дали те плаши или си сомничав околу развојов на технологијава во времево што го живееме сега? Значи, јас ти покажав преска, се сеќаваш, ти покажав една касета. Таа касета ја најдов еве за гледачите. О, снимал. Да. Значи ја немам тука, таму се смеевме со Чола, ја најдов кај мајка ми реновираат во стан, па таму ја најдовме една аудио касета. То сте решта. Колку технологијата е напредната, тоа е фасинантно. И сега со вештачка интелигенција згора на сето тоа, што мислиш за такви работи? Знаеш, дали си дали е тоа нормална човечка еволуција за тебе? Ја поддржуваш и се радуваш на технологијата? Radujem se. Da? Jer ljudi moraju da ide, civilizacija mora da ide
nekim usponom nekim. Znači mora da ima evolucija. Apsolutno, apsolutno. Mislim da je pitanje sad samo da li je nešto regularno ili neregularno. To je sad. Ali mislim da vještačka inteligencija ima svoje prednosti. To je naravno ne da neko kopira tvoj glas. I to može. Pa uzma autorska prava. I to. Ne, naravno. To je. Ali hoću da kažem da je to proces koji mi ne možemo izbjeći. A dobro, ti možemo se mi boriti koliko god hoće, ali не може да се избегне. А сигурно нели ти покажувале тие работи, демек земи го гласот на Здравко Чолич. Nema šanse. Pa pazi, to je tako danas sve toliko kompatibilno, znaš, da ti... Tako da mislim da to je nešto što je neminovno. Pitanje je samo koliko to može biti sankcionisano. Ili ne znam, koliko može biti naplaćeno. Koliko će biti u siva zona, koliko ne. Koliko će se autori originalni moći naplatiti. Znaš, to je jako teško proračunati i reći, ali ja stvarno ne znam, to su neke nepoznanice koje je teško u ovom momentu znati. Jel? A nadvor si od socijalne mreže? Ti lično? Nadvor si? Pa ja volim socijalne mreže. Znaš zašto? Zašto to... Lično imaš na telefon сега да отворим, имаш ти апликација, не знам, Instagram, Facebook си имаш? Pa dobro, imam Instagram i taj Facebook, ali koji ja rijetko posvećujem, ali imaju ljudi koji tu malo kontrolišu. Pa to, ma ti lično, ja ne volim te mreže. Ja sam vrlo dekadentan po tom pitanju. Ali jako je to bitno zato što informacije koje se tebe tiču moraju doći do tvoje publike i, nažalost, i na sreću, ljudi koji se bave tim, oni mogu... Ali ja nemam komunikaciju preko Instagrama i Facebooka i ovih nekih mreža baš sa svojom publikom. Znaš, ne volim takvu vrstu tehnologije koja utiče na emociju, jer za mene emocija postoji samo kad je fizička. Setilna. Ali je jako dobro da daješ određene informacije koje, postoje ljudi koji s tim bave, naravno, ali ima puno divljaka, ovi divljaci koji tu predstavljaju se tvoje ime, to ne možemo spriječiti, stalno ih neko ukida i tako dalje, ali ne možeš ih spriječiti. Во таа касета што ја спомнавме, таму си доста млад, нели, на касетата, така, на сликата. И пример, кога ќе се погледнеш така, пред толку многу години, млад чола кога ќе видиш на слика. Што чувство ти доаѓа? Каква емоција ти доаѓа? Во смисла, горци, онака си викаш, чекај, што све се случи? Знаеш, имаш ли носталгија кон тоа време? Ba nemam, nostalgije... Primjer vidi, evo. Dobro, to je 76, a ovo je recimo slika iz Sovjetskog saveza kad smo ja i grupa Indeksi svirali u Sovjetskom savezu. Dobro, bravo. To je slika koja je iz Sovjetskog saveza iz Moskve, ja je znam. Ali to je 76. godina. Znači, nemaš nekoја, како да кажам, поврзано со минатото? Нема живееш во сегашност, да? Ma ne, to je bez veze. To je. Така? Ma ja, to je. Čak se osjećam sad bolje i sigurnije nego što je bilo nekad. Bravo. Znaš zašto? Zato što život je hrpa meda i žita. Ima jedan hit koji je najveći u Hrvatskoj bio 70. godina. Dobro. On jednostavno funkcioniše tako kako funkcioniše i tako da svaki sljedeći dan je bolji nego što je ovaj prethodni. Znaš. Tako da hoću da kažem da to život je jedno tako sadržaj svega i svačega. Danas si jedno, sutra si drugo. Znaš. Ali ne treba žaliti za ovo što smo malo prije prošli. To pitanjima ovim onim. Ali lijepo je. Ама и treba da бидеш возбуден за она што следува утре. Од ова што те разбирам. Čovjek mora biti u svakom momentu na svom nivou. Ono koji je u tom momentu fizički usposobnosti. Така. Razumiješ? Ti sada, evo ja sad izlazim na 3 koncerta koje nikad u životu nisam pjevao jedan za dan ove dana.
Jel tebi jasno da ja pjevam sada treći koncert, nikad u životu nisam pjevao treći koncert za drugim. Така. 1, 2, 3. Šta će biti? Ako ja budem loš na trećem koncertu, šta će to biti? Hoće mi ti reći, aj rec mi ti. Reće, ovi ljudi koji nisu bili na prethodna dva, šta će oni reći? Nemaš veze. Moj prijatelj. Kad bi ova mantija bilo od brunče, davno bi kucalo podne. Кажи ми, онака, што... To je, vidi, umjetnost je jako čudna fela, tako da ljudi moraju biti uvijek spremni na... Umjetnici su čudni ljudi, znaš, to je... Apsolutno. Различни. I različni. Различни луѓе. Ali je lijepo, kad publika koja god dolazi tebe razumije šta ti hoćeš da kažeš i to je to. А сега пораки од нашите партнери, подгответе се за новата билна мешавина од Good Nature, чајот Energo C, грижливо одбрани билки збогатени со витамин С, антиоксиданс неопходен за активно секојдневие. Ако се чувствувате исцрпено без енергија, дозволете си шолја чај Energo C од Good Nature за да ги разбуди сите ваши сетила. А како што вашето дете започнува да го истражува светот и секој чекор му помага да изгради отпорност, тука му треба помош и ние ви го препорачуваме Aptamil 3. Млеко за мало дете над 12 месеци. Содржи витамини С, витамини Д, кои допринесуваат за нормално функционирање на имуниот систем. Најдоброто за децата, запомнете, Aptamil 3 за деца над 12 месеци. И промената кон поздрава животна средина започнува од секој од нас и од нашите секојдневни постапки, но само заедно можеме да направиме некоја вистинска разлика. Застанете, размислете и започнете да селектирате отпад во кантите на Пакомак, заедно за почиста животна средина. Ќе завршиме кај што започнавме, а тоа е 4 јуни и Борис Трајковски. Што би сакал ти, како Здравко Чолич, не да добиеш туку со што би сакал публиката да замине од тој концерт? Со што би сакал, онака како чувствуваш, замисли, си оди од концертот, не си Здравко Чолич, туку си некој кој што платил карта да го гледа Чола, што да има во душата кога ќе си оди? Која е твојата цел? Vidi, ja bih volio da ta naša ljubav koja traje od ovih dana, malo prije smo pomenuli JNA, ne moraju biti ti ljudi koji su stari, koji su umrli, koji neki nisu umrli, njihova djeca, ali da ta naša ljubav koja traje od prvih dana mog koncerta, iz tih nekih dana 70-ih do današnjih dana da bude na tom nivou, da to bude prepoznatljivo i da na neki način ljudi prođemo kroz taj repertoar tih pjesama od tog prvog dana do današnjih dana. I eto, naravno, ove najnovije pjesme nismo uključili, ali će i to biti. Ali hoću da kažem da je to neko sjećanje na to vrijeme, na našu ljubav koja je prošla i kroz staru zemlju i kroz sad ove nova vremena koja nas vežu. I tako je to. Da naša ljubav nikako ne može da propadne. Da naša ljubav traje i da ta pjesma je ta koja nas veže. Апсолутно. Jel tako, ljubavi naša? Иако голем дел од твојата публика е, морам да кажем, и 18, и 19, и 20 годишна, и верувам дека и ти ги гледаш во публика која си. Da, široka je lepeza. Apsolutno. Ali vidi, u principu da nas pjesma veže kroz to vrijeme. Dakle, od tih 70 do današnjih dana. Tako da je to poenta te priče u malo drugačijim aranžmanima će to biti i da se vratimo na malo da reklamiramo ove koncerte. Така е, нормално. Dakle, u malo drugačijim aranžmanima, malo džiđi-midži, ovo ono, gore dole. По-богат звук? Pa mislim da će zvuk biti solidan, dobar. I da eto, mi imamo taj pristup koji će uz malo drugačije aranžmane vratiti ljudi u prošlost i u sadašnjost. Ke uživa. Vidi,
To, ne treba se nikako tu previše opterećivati s tim. Biće to svakako jako lijepo. Ма сигурно ќе уживаат и старите и новите фанови на Чола. Мислам, Здравко Чолич и неговата библиотека на песни е стварно богатство кое поранешна Југославија го има. Hvala tebi za poziv, hvala svim vašim saradnicima i našim ljudima u režiji gore koje volimo, evo, koji su. Морам да ги поздравам луѓето од режија, бидејќи еден куриозитет кој што треба исто да го знаеш и ти и публиката. 16 години трае еден на еден, еве сезона 16. Никој од нашите гости се нема качено во режија, освен еден гостин, а тоа е Здравко Чолич, кој што после гостување секогаш оди горе во режија да оди да ги поздрави, да рече онака, да се заблагодари за тоа. Така да тоа кажува многу за тебе, Чола. Ја тука ќе завршам. Значи се е кажано. Цела твоја екипа е свака част. Многу ти благодарам. Најдоброто од Македонија, Good Nature чаевите, Diners Club, најдобро во Македонија и пошироко 75 години, интернационално 30 години во Македонија. Тоа се за тебе. Чола, мајсторе, ќе уживаме во концертите. Јас ево, не знам. Од срце ти благодарам за се. Hvala puno. Ти си еден прав пријател. Mi imamo tu jednu komunikaciju koja je možda malo i izašla van konteksta, možda i nije, ali evo to ti koriguje. Ma, ja mislim neka si je super i već. Ali da kažem, pozdravljam tvoje gledalce i baš je lijepo što smo se ispričali. Ima puno tih stvari koje čovjek može da ispriča, ali ne treba ni pretjerivati. Ќе си дојдеме пак и пак ќе се изборуваме. Ти си секогаш добре доден гостин кај нас и те сакаме од дното на душа. Hvala na pozivu, evo, ovo je specifičan poziv, stvarno imamo 3 koncerta koja nisu tako svaki dan, jel, što se kaže. Hvala publici koja je ta koja na neki način je vezana, jel, za nas, jel, i za tvoju televiziju i za mene kao onog umjetnika i, kako da kažem, pjevača, jeli? Tako da, hvala puno. Hvala. И за крај да го пофалиме сакото, не стигнав да го пофалим. Зашто? Одлично сако. Супер сме, доста е. Thank you. Thank you.